radio teni eshatame ke no programa epeyo nyasha no njovo yomwene so ngashingo tokrama mama titana esho apita o noneno temwe tirango onjovo nashingo omwene atramo mitima detu pone tutikileni ondale kene tukata mekeni neirikano opongo neta twa longe shikolela kushevene mala tupule onjila tate kalunga ewili kolae yo engone akale onkwateli komesho wetu mo programa eyonena so natualika neni omwene tate kalunga tukupandula esho akala pamwe nashe atupandula prakeni kesho channel 7 ongone takapwikina programa yonena watu kuindila omwene tate kalunga opo ukale pamwe nashe utuwilike utukwatere komesho tutumino vaengeli voye opo vuye vakalemo katiketu omweyo yapuki nekalete ituwilike yo ikalemo mitima detu omwene tate kalunga tuindile opongo kesheshi atukato pola fanane namo programa ei shia kalenande shikolela koma ludo etu shia kalenande shikolela kwa shitudite ilongo kwa shituete tushi nde ashishena shikalesha jakove omwene watu indile opo ukalewa kwa kuma omitima davo ukalengo newe dininga dipu opo vadule kutambula onjovo yoyenena omwene tate kalunga vatalela po momombo avo kumo mitima davo omaludo avo watu indile keshengo uditomepo ya faya dengwa pedu opo ukale wenhele lapo nena omwene tate kalunga ketu ilamo katiketu kalamo katiketu utuwilike utukwatere komesho omedina la Jesus Christus no honte atate kalunga ne tutuvikile yo itu amene medina la Jesus Christus tualikana amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, so onjote kucha awatu kae komesho andi pandru nene o mitondi pewa potu dule kukalato akomesho. So me programa da piton prakeni kesho channel 7 otpakalango ne tunasha onjovo no nyasha. So watu popingu nene ka nyasha me fimbolo peife twalango ne tudini na faneni monjovo ya tate kalunga shetu kalengo ne tu shikucho oshina kwanifa shetu komba daitu oshike nana. Shashonga shingo ne tu shikucha anyasha vo peife ilongolu dalole tu me fimbuilo peife va po va menjila dakana va po va kwatwa kokunyuni va pina vala nande okulongela tate kalunga ongene omiteo kipewa opotu dule kukala tweketela yeshingone omwene aturamo mitima detu shetu durengo ne kupota shikolela konjovo yae ngashingo mbibeli yashipopya kucha onjovo ya tate kalunga oino mwenyo na keshe no uteke yuda keshe ngo uteku itambula oina kukala yeta omalu elunduluko mengala mwenyo detweni so atukaningeke atukataleke me programa ditapita pita kucha yotete otwatala kucha onjovo oilile ponana alje onjovo oje vena kuilandula no oje vena kukalave itavela tweshuda golela atusheni kucha onjovo oilile po keshengo onu ashitwa onu onge ashitwa kutate kalunga tifano kana kae omuitaveli keshe onjovo kainane edula kaina kucho yonkulunu ilopa moyo kana ndo onjovo tulilepo eshingone papo tenimo programa etu iti vali kucha oililepo opoikale yetulikila menjila mutuna kukala tapiteni oililepo opoikale yetuwilika opoikale yetulonga so oyone ilonga yonjovo oyomenga mwe detu so nena mo programa yonena omprakeni kesho channel 7 o atukatalane eshingone atende atukulu monjovo ya tate kalunga ondalane tukataleni moshke atushufanane pureness of the faith, you know, ushili atutipa ushili meitavelo so shashi otuningone moma fikwa hunino tulime fimbola hunino vapuka tushina na lela kucha ano eitavelo arilongo nana ngate ano eitavelo oshike nana ongene on Kriste ngone watambulo njovo ya tate kalunga shalandulako o kucha una kukala una eitavelo so opone ukale okana katate kalunga opone ukale onlanduli wa Jesus Christus o relationship ayeni nae oina ukala ya patirwapo keitavelo tashichonga shingotu shikucha kalunga yevenekeli panyama kalunga yeveli ya Monica no meshonga she atudruku imona onunonu ndeye okulipo mepo opone ukale walandula enjila daiwa kalane ukale ne witavela kucha ye ohalongo ngepi o relationship ane yeni naye oinane kukala ya patelwa fana kumwe keitavelo hallelujah
So keta mekolo programa yo nena ondale kene tukapleni tate velema opadule kukale tuleshela kujamu Mateusa ekapiteli etitano o velisi mnye tatu she tudulengo ne kutukila kujapo. Yaram. Sister watumbura kucha na tuleshe mu Mateusa na tutaleni tete diva mu Hebrew. Hemberi. Ndo omprakini tataranga nema hemberi mbara. Ndine kira kuchombi beri yange tai penge pole la mano se tubrokara twa leshereni pamwe. Yeah. Tashti o atu tweni onkumo opotukale tunangone eitavelo la hamburapo eitavelo langono papane so o atu kataleni ne mu Hebrew keshengo omprakeni uli po topikine kalangone wako from Bible Hebrew chapter 11 ovelisi otete ovelisi otango otati rese tati tingino omprakeni diriko shespanya tati kucha eitavelo nengono daro eitavelo olo elinekera la pama okulinekera oshotashi tererwa nokuyukifa painima ihewetike yalo so on Bible itine kucha eitavelo eitavelo shketate otati kucha eitavelo nengono tati eitavelo olo elinekera la pama okulinekera oshotashi tererwa nokuyukifa painima ihewetike tashtine elinekelo okukala winekela oshima weshishi winekela oshima weshiwete winekela kasheli poike tashti eitavelo shonali longonga ungashikonde spotsa kitame kucha tate kalunga katunsheni panyama opone ukale wenshiva ona kukala wakwatafana kumwe naye moku pitrame itavelo tashto ona kukala we itavela kucha ye oyeshili kalunga ye okwali nokuliko ye okulimo katiketweni ye oye etu kwatera komesho mo eshituli monena omolwaye so tashtine oponove ukale una o foundation na yakolelela momwene ona kukala una eitavelo la pama wete tashti eitavelo ole kwata fanolo epokati koye ngatate kalunga shane wakala wene itavelo ukale wene itavelo ilo una itavelo inarikola inaripam inarikolelela momwene tashicho openo contradiction apo o foundation nayo ekaililela mutate kalunga ini mayo tayende ta kempinga nempinga tashi opone ukale wikolelela mutate kalunga movene nontima we aushe tashi onakukala una eitavelo muye onakukala witulamo no ushikucha oshike nana lela ala ukale waninga mongala muyo so ngashingo mu James otetulombwele kucha tatevele makepo no padre kuturasha overisha ndo hatu kitani kucha mu James angolipo po radio wa prakena o James chapter 2 verse 17 otetulombwele kucha eitavelo le ni longa olasa tashi eitavelo lo onakala weli tula milonga ngengo witavela kucha tate kalunga okweli tate kalunga okwali tate kalunga onaingono oye talongo eshina shimenga mwenyo deto okwetulombwela kucha otunaka atwa ningeninga nonga tashti onakukala weli tula moilonga eshingo wati omwene otavelulange for example onakukala ushikucha ovo avelu kanal inotelela je veluko di jepi mapamwe shashi ove otovelulwa ke itavelolo tashingenge owakala wapula tate kalunga kucha neku velule kala ushiku cha tate kalunga ohudo mali kano ovano kala ushiku cha tate kalunga okulilepo opo akale etwambi ditamenga la mwenyo detu kala ushiku cha keshe shimwe eshi atuka puleni me itavelo tashi itavelo o communication ayo o relationship ayo ekwata fanolo ina tate kalunga opone ukale nelela wikolelela muye unaka una itavelo la pama ushikucha keshe shi heikapula ushikucha keshe shi ningi iloke shengwe shinditavela musho shikolela konjovo yaye sho osho shili sho otashikaningwa sho otashuyap wete tashi oyone itavelo uitavela oshima shepo wete so oshoike no sho eitavelo tatevelema opongone ompra Kenya kale shuta konawa tashi eitavelo lo enge inolitula milonga lo itali kulongele Yakobo ekapitele tivali ovelisho onlongo na yali yaram taturesha mu Yakobo kapitele ti yali verise omlongo na heyali ompra Kenya ndine kera kucho afika pomaka ndire shumbibiri ochindo konyama onlongo na heyali tati kucha
oshoyone itavelo ngenge kalina no ilonga olafya muloveni. Amen. Itavelo lo ngenge kalina ilonga tashi olafsa. Kalina mwenyo shima shafsa ngeke ushikucho shima shafsa ya shinyenge ya shiningisha onunge afinde tatpara komendo wen timbwanga tashingenge itavelo lo talishongola itavelo lo ele nengono itavelo lo elafsa kuna ngeshiri kuna kukala una o ekwatafano na tate kalunga chashi eshishina kashe mukwatera kumwe kashina omwenyo o shafsa wete so nena tukataleni ne opiwa faith itavelo engono de itavelo ndiwete pure faith ya pongo shiliopo so atukaplenye tate vele metura etureshele mu Mateusa e kapitele 5 ovelishe onie 3 mu Mateusa na turesheni natangu mu Mateusa omprakeni kombinga no mbinga ndati kuchatu ko na konenyo mishangwa taturongo nye mishangwa oshwana wanangwe ukaringane wacha ombibeli oye nguvuru karangane wendera pamwe natse me siku jonena Mateusa to ndati kuchonda fika poma no po Mateusa mu mbibeli yange ongwengane ndatera omprakeni no proni ngapi Mateusa Oni nano ovelishe onie 3 ovelishe onie 3 otati tingino kucha ano ovelishe onie 3 otati kucha anerao omboka ya yera momwenyo dawo oshoka oyotaka mona karunga yalo tashitine oponove ukale une itavelo lo mutate kalunga ona kukala waela mukukala monyo kwe ngatu potine okuyela itatupoto okuyela ko malutu pikosha atuvemeni pavavo madilo pive kenyo maditanika nao tashingengo atupoti ukale waela une atupopi within ourselves itatupopini mayo kombada babuka tuditeko that's why ndiolo kulombwela nukucha kuya kongeleka atulike twafa ova apulwa ova apuki notakosholwa ndekupoto shilingenge eshishiri kombada sho shilimeni tasho ove tomane pwefimboloy so uyogokyo utopopi wapane oyo uomeni momitima detu momadiladiletu wete kaishi omoyelele ao kombada ndo within our heart tasho mbibele hapo teitulombole nekucha onakukala wakosholwalela wete omepoyoye yiyela eshi tashidimo ilo tashimo ntima ilo tashimo unakukala weshi kondra weshi talalela kucha oshonana lela tashidukweta yelele mongala mwenye yange so vapu otwala kukala twalongela tate kalunga ndo twala kulongela tate kalunga ninima iyo kombada tate kalunga kenako nashi tashiyepeninga kombada yengala mwenye detu in other words ilo kombada yo malutu etu tashiti yo konasha nashishiri meni letu eshishiri momitima detu eshishiri momadladilwe wete tashiti komba toturu kala wa ngujala ilongo utomonika nawa ilongo wayela tovema ndengenge meni loe montima oye eshishilimo oshakaka inala ndala kucha omadladilo pamwe omadladilo ai omadladilo ike okuteula pova kwen tashiti tate kalunga kenako nasha no kuvema kweko kumbada so ko kuvema kumbada okulikila va kwenyovo uli mokatikavo ndeyeke nako nasha shashkwati dust to dust olutweli ohatukele fieipo ndesheke tashikaya osoula yetu that's why ombibele tetulombele kucha inotila utaduru kudipa yo nyama itaduru kudipa ya omepo tashiti eshino shilonga kuye omepo yetu eshitwapumbweni kufileni oshisho emepo detu eshishiri momitima detu eshishiri momadiladilu etu ngene wakala una omadiladilu ilongo una ontima we uyadifa ulolu uyadifa ulunde uyadifa eke taiteula tashiti ove kuna o relationship anata te kalunga that is why mu Matthew atulongura kucha na tukaleni twakosho paranawa twayeleni meni letu wete meni letu ndeha kombada watu kapikileni kucha tavelo letu faith is impossible tashi ovenge kuni tavelo it's impossible for you to please God itoduru kuafi fatate kalunga ngekunasha tavelo muye ngekuno relationship naye tashi tavelo o relationship yoye na tate kalunga wete so ondale ke nevali tu kapuleni tate velema
elilonge kidengone mu Proverbs chapter 4 verse 23 yoyo ngone taikakala the very important and main chapter for us tonight ngone atukakala twaponda neno ngo atukadini nenina so omprakeni ulipot po radio atuku tonkumo pongone ukale wakonga Proverbs omaele tumbula ekapiteli 18 obisho milongo mbali nanatu. Amen. Yeah. Yaram kutara mo maere tumburo no poro nine verise mirongo mbali nanda tungashika ne sister te ipopingino ndate kuchangiro pote apo radio waninge waloro monjira njino channel 7 o Shuambo radio tulimo program anjika omnyashane fimburo paife no tulio live on Facebook awono tuvunukana wetu randura chipalani na shetu shiwana washono to api wa meskuronena popingane kucha ano pure faith njono turongo nino mesiku jonena prakeni wanje maere tumburo no poro nine Desa mirongo mbali nanda tutaitie tonatera omtima woye shuvulife aisha mbyoka yina okutonaterwa oshoka omomuna ekotalyo mwenyo. Praise the Lord. Ombibele oyatame kanana na shishafi manalela tukaleta tonateleni omitima detu. Tukaleta tonateleni omitima detu. Omurashi kembela ina kaya tameka nasho ina itameka ngona shimwe pongo kucha ae tonatela nande okujala kwe tolatenya okululika kwe dombi belo ya tameka na shishafi mana kucha kala wa tonatela ontima oye shasho mbibelo shipopsa kucha keshi eshi hashu ya mushe that defiles us ndo sheshi hashidimushe osho tashiduruku kashe tukakeka. In other words, ombibelo yala ne kuturombola shikene mu Proverbs amo. Yeah. Tashiti natukale akotokeli vashitashimo mitima detu. Natukainita kona eshi atwefelemo mitima detu. Vapo twaninga rubbish bin. Twaningoma dustbina. Kek situation adetu mengala mwenyo detu kovanma vetu dingonoka what they do avu yekende tava dumping rubbish adawa dishe move vamotavea taveku okololifa vakotavea taveku lombwele gossipa vamotavea ike taveku wadifa nashi itasheta uyelele mongala mwenyo doi ovo ulipone oblema itaipewa onushirika kapenonita blaminga ponele tashite ovove unaku kalapo onkotokeli wontimawe inotela numbangadi ilo pastor we ilo woman of God man of God akale eliposhivelo akotokele kucha numbangadi ine apota popseshi kove memewe ine apota pop felendewe ine apota popseshi kove ove mwene unaku kala onkotokeli wontimawe kengo ntimawe wakala ne upatulula keshe ume uipatulula keshe shimwe tashiti keshe ike shimwe otashiduluku yamo inashidindwa inashitalikanawa inashigadingwa inashikontrolwa keshe shimwe ngatu popi keshe shimwe tashiti uyelele nulo ulwa ushota duluku kalawa ya montima we ongenene na movelisio ombibelo te turombole kucha na tukaleni twakotokela eshita shimo mitima detu na tukaleni twakotokela twagadinga omitima detu now molwa shikesha shitate kalungo hatale kontima molwa shikesha shitate kalungo is interested in the heart molwa shikesha shitate kalungo oku interested muyelele mu yoroki wontima we amu yoroki wokolutu amu yoroki wokombada amu yoroki shiwikusha komayo de omontima we tati ye ohatale montima yatale ngenda jala vamo muli popotanti anonke ipi evangelist ajalo kaima katoka okaima katoka kashika keno shilonga eshi no shilonga osheshita tashilinyenke moma diladran eshi shili montima wange tati ngengo madiladilwange shinjila pondri peke edila oluondelo ediladilo sexual immorality last ndile kapa shindila nande nndikandu ndo madiladi lwange elifuthi akaka anyata ajifa kini mayulunde kini mayunyunyu tashichame okae makanga kakatoka nande neka kale kaela mukaote kuchokaela nande neka kale kaela omprakeni wa channel 7 kakenasha kakenashita kaningi shikolela ne kwa shilimonti mwange tashiti omprakeni wa channel 7 oshafima na unene opo ukale wakotokela ontima we wakotokela eshita shuyamo wakotokela eshita tashidimo ngenge owakala owininga oveke okukawa tambula emepo danyata watambula omalwambo watambule kekeshike shitwetelwa tashcho vekuna o controla nashi tashamunga na mwenyewe at the end of the day otoki hanga wa destroyer toki hanga wa tewapo vamwe ohamwe telwa makolo kama alimo ndesho okupiki neke tashino kupiki na koyo unakala we kudinda vamwe hanti iyandi gossipinga iyandi yandwambo vanu ame ndapo tanumbangadi nde eshi numbangadi kwa ito
tambwa nubanga jeshko itapopiwa opo waji topikine uli interested tokomona oshilina shipopiwa na vemwene ushish nandene ukale inowe damo inokufam ilino ningash opo waji omurashke po itopikine tashiti peime oala winga upikine kwa shitashidi filingo mepoe tashidi filinga oma ludo ilokucha eshitashimbo ntimawe poneleke okukala wikalelela oshiku cho story ke inashe ike nave ke ineke kuchote ikwetele itaikutungu itaikuhab lapo monkalo washa ndo uji poike topikine ne opo uninge shike topikino onuta okolola nkwao topikino onuta gossiping nkwao topikino onuta ambe nkwao ala kukano napo nkwao mangela dontondi satan ndo topikine kuch ndo wala kuch ame ondali poike pikine nde inanti wedabo ndi nanti kufabo ame ni pop sashe ko shilingosho oveke vali potabo ovali pone uli potopikine no totino otopikine shikene tashiti moku pikina kwetu natango tamuduru kuklamwa pitila emepo taduru ku defilinga emepo o mepo ili mushe tashiti otamuduru kukupitila o mepo taiduru kuya kwanu napo ontima oye tashiti eshingoto la difano maokololo yaye ke mwovende taman eshingoto kamunandu magadu winya kweita tambwa komeshoye monkalo mkweita popo na wamweke unakala wentalela asho tashiti ne natukanita kotokele nyo mitima detu natukanita kotokeleni angela detu natukanita kotokeleni apango omidingo noko detu tashiti ngengo wakala mondingo noko wadifwa nilonga tate kalunga ove nave oshongo totambula tashiti ove nave ongalamu yote ya difana tate kalunga ngengo winingo vo otikucho oikongeleka ndeko umekoe oyo winya hakala meba show me your friend and I'll tell you who you are tashiti ngengo vo Kriste hoikongeleka ndeko umekoe kayo wayo winya hakala tasaka meba hato kifa me disco ohankala tampopishike chashi winya I'm sure kucha nonjovo kishi kena kuchonge enakukala ekwedelapo ndove okako oye best friend wango oye best friend wango yunya tasaka mo club best friend wango oye winya timbi ke music do munyuni vapo havat onkalo te inigine shikene onkalo ohaikeringo spirit wete ai pikineke kugaza pikineke kusani boy topikinene shikene sani boy ya popisha shina shana no bibel ya popisha shina shana tate kalunga o shi o spirit ai sani boy ta operate amuyo tashiti eshi omu kesha umo kuno spirit am ho operating amuyo tashiti eshi ngo sani boy team donkalo ya yo yunyuni it carries okay for instance yeah o inango o mepo ya ilipo wote ongashi ngo Kristo uli mongeleka to worshipinga to longele tate kalunga kashiti moku worshipinga kwetu oshongoto dulukute ulapo majengi oshongoto dulukwanu unapo ontondi shatan mangela dai moku imbeke kwe tashiti okuimba kwe it carries a certain amount of power likewise oshafeke nengalo do munyuni tashiti engalo do munyuni na do dine ikomepo ya beke ngono dado tashiti eshingo timzo ngalo yo munyuni onkalo oshongoto tai o spirit ayo tai affecta o spirit ayo so otuna kata kotokeni omprakeni kesho channel 7 tukalengo netushikucha anoshike nana ndina kukandi tulamosh anoshike nana ndina kukalanda tal anoshike nana ndina kukanda pwikina kusho amen so chone shiringane ngana ndati kucha turimo programa yo nyasha ne fimboro pa FM tediri o mirongo ndatuna hamano ngashingei ndokada pitimo tundi onti heli turimo programa njika na oshipanye nenge tuche o shikalimo pure faith na oturimo na sister evangelist Naro na oingane tetupemo ngana tatu kanja wambiri kuya kwetu jinekera kucha kwa pepo ngano madina gandu na tu gapopira era mu inendero kuwanja ngane oshiorerwa na tudimina nepo omprakeni kombinga nombinga onke ano aye na tuganja omitongane ku system ya vurukara ano to ya commissioner tango yalo o mangina chekana ne ku music. Okay, praise the Lord. So oyo example leke kaitanja itatuchi kucha eva kwetu venya oveliponga nonga nde o example leke for instance you see so vapo nenge katu no wisdom ini mayo happy kufa ko monkalo weli monjil nde ashone nande twala so example leke katu durungo ne opotuka eta fafa ni feni eshi atwilongeni nena mo studio amen okay sister mangino ino yapo mo ndio tatara overi senjika overi serera nanga ya kumangi kontima njino yo mirongo mbali na ndatu o maire tumburo o chapter 4 tonatera omtima oeshivule aishe mbyoka ina okutonaterwa oshoka
omomuna ekota lyomwenyo okwendrula mwicho na tangane pa ushupi ne tu komprakini wetu opongane te joina pa ngino kucha ashicho mawapumbwa lero kukotokirwa chashi omomuna ekota lyomwenyo chono shalo kuchangini. Yeah, so mprakeni wa channel 7 mopone tu dinde wiki na wapa kwingone tulipo mafapo twalege kuchane kucha life and death in the power of the tongue. Tashitine okukala nyoko enave oshikolela kwa shikucha oshikina ovo tungwa pokoshike tashiti ovo opoka we keshipondola kona kuiwa oshikolela milonga yoe tashita tekalunga neke na kona shana shine vali shilipongota shitudingono shilimon dingono ilonga shetudingilila ndeye okunasha mo ilonga yoe ngenga tupote ilonga yetne ye ombibele shipota kucha ye iyatale ne kuihapu lela iyatale kuihapu keshe shimwe opo shikale shaturwa moilonga hashidile momadila diledu sho hashidile kontima wetu tashiti opo ukale wapoto shima shonomba o shidile kontima we ilo momadila diloe o shidila dila tete ilo shitura manga kontima we opo ukale we shipopsa opo ne ukale wiyanga moluondelo o hashidile pe iyo nukile ke numbanga jo wempapatela shino o hashidile momadila diloe o hashidile kontima opo ukale we shitura moilonga tashiti ngenge ne o wakala ne ontima we ukotokela ontima wetu tu peeshi tashi uwapalele tashiti ove otoke shipondola kona kuyo tashiti ngengo wakala toshipe eshi tatekalunga ala we shipa tokala toshiponjovo yae ove toshipe eirikan ove toshipe o fasting ove toshipe ike shitashi ya fifa o joy tashiti ove otokala wuli mo atmosphere tai ya wapalela tate kalung te hafifa tate kalung yene otati kuchana kashingo utakani fapo ilonga ne etununi na kombada yo yene teke shipondola kona kuri yo yene taka inherita o salvation o yene teki yanga muamba tate kalung ndene keshe o utaka kala ontimawe uwadifa nini ma kombada edu ontimawe uwadifa nini ma inetulombwela inetulala kanifa tashi ove otoki yanga ne wakana. Amen. So omprakeni ondaleke kuchane ino efano mbanga di eku to lead you astray eku entifemo monchila omu no pumbwa kwenda muyo ino efano mbanga di molangone uli povachoto kwikini ai kalangone wa tala kucha ove o kala nana peni moku kala kwe o associate nalie ole nana o kala navu ove ngengo o witavela mutate kalunga kala no mwitaveli nkweni na tucha patela numbanga dikoshi shashombile shikot tate kalunga inea kwava inaka kaelele ndoko ya kwava vakana opongone akale eva hupifa tashiti shenashe omweno kwetu ninga kweteta kuyelele pongone tukale elamba munyu nyobo pefe tukaingone twatemeni opo uyelele o waturwa mushe tukaingone tu wanjeni kuva kwetu venya natango vakana veli munyuni veshina na kucha elalaka no lavo komba daidu ola shike so inatucha patera nkweni mnyoko konje nde ashike kongango owe ilonkalo otodrukukala na vewemu attractinga wemu etangone ongashike vakweta veli munyuni inatambla natango onjovo ya tate kalunga ilovo inavite durura natango hadrukuka vetunme famo menjila davo na she oshongo tukaleni vaolike shatulongele na nokuli tate kalunga o you know akula edule aishe ongeipi hatuduru ku influencer kuva kwetwa nifamo kuva kwetwa veli munyuni ndeshe iatudulu nande nengono data kalunga dishe dadifamushe no yelele waya ushe no you know no presence ya gente iatudulu nande kunmefamo vakwetu ovovakana so ni chai hope ondaleke kucha na tukalengone o generation ayo influencer atudrungone ku influencer vakwetu so luapu anu inavala kutupikinalela omonkalo omo atwa approacha so ndaleke kueda ponana ndala kuta tulesheni mujona muyo anesa ekapitele tine kuja po 23-24 yaro ai sister mangina tulesha chapotu shino ku tarako ka music aseta tugaruka anota tu shingani tatusiko ku kaimbiro tatu reshangane muyo anesa ono poro nine veriso milongo mbainandatu siwa milongo mbainane omprakeni adhika wa kongapo ewe italia miwanga jimbira gatelala saki usata tikuchina mukara mafa embira noza po omprakeni nande nandi